وتمسك بدعوته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, Allah Ta'ala kiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu kawyaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Arin din nasadya inabutan in suara ini. Adapun yung ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayati kakaiman ayati kakaiman ketika in ayat tersebut Suratul Qasas. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, di ayat ini nagsimpakim manusia parwa kasimpak. Timayma iwan wala timayma. Dahil nga sababian, basahon na mo kanyo magbalik. Informahin simahati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن لم يستجيبوا لك Rasul sallallahu alaihi wasallam naraat min Allah Ta'ala ilan nasi kaffah wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira. In Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpara siya Nabi Iwan Rasul hatiap-tiap masa. Kahina po sa masa. Marami ang Nabi Iwan Rasul. Kundungan tanyo alaih salatu. Para ilang kanya. Bukun magkasusahan, bukun magkahalubiluhan. Bashira, pakuyawon sila sin marayaw hadunya, iwan marayaw hadlawan.
Naunim marayaw riha dunya piyawaita sintuhan in nagbayta nabi naraak sintuhan. Hinangan niyo marayaw. Bang niyo hinangunim marayaw haaturan kabayaan sintuhan. Aun dirihilan diha dunya wala niyo panahinang dirihilan na kamu. Nabiya din na bang mahinang ma? Inamuk karayawanin had pababa. Tutong basan sinallahu ta'ala kang po. Sa kalimat tukaw tumuligi. Pahinang di mo misan kaingatan unim karayawan. Na imbar iman usug, imbar iman babae. Tiyay nila magtuwi. Way pagduwa-ruwa, way pagdiskas. Tiyay nila magtuwi. Impiyaway ta sintuan ni naghatod Nabi Iwan Rasul kay napusan. Bashira. Bang nilahin ang karayawan kasanyangan dia dunya Iwan sulka adlaw kana. Dia dunya ini misan biadim pelhalga sin sa sakatan mo. Mahalo dah. Misan biadin halga sin panghula-hula mo malubura. Inadlaw susungon way nalamud si manusia hapaghulaan yan, hapagkaon niya nakatantan, tutong basan na si mahasut si mahatinggi, hamanga ipon niya, kiyuyakan himinang sindaakan. Ini karwa, najira, hipagpaanib, hipagpahali. Uy, may tayan paanibon iwang pahalion. Sabab, aun makamula kanila. Bihaon tuan, dugtulon sintaw makamumula. Banggaon sintaw makamumula. Bukon pa biat-biat tu, dos mo kung sintao makakangi kaniya. Ulong sinallahu ta'ala, piyarahan siya. Pakadtoon siya pa makakuyag, palayoon siya rin ha, makamumula. Na nagsusay din tao. Bangyan lang na bukon pa umul ko, rin sana ko magmula. Taniyo mga tuwan. Na bashiran wa najira. Makakuyag imbeta sintuhan hinang marayaw. Naginang kau makakuyag. Intong bas niya makakuyag. Hakabuhing iwan na kamata. Liang kau sinallahu ta'ala. Papahaliun kau sa magmula. Na paman sinallahu ta'ala rihayat ini fa'illam yastajibu laka bang silari tumayma kay musinduayan di tumayma simpagpakuyag subay kabayaan sinakal nila subay kabayaan sinapso nila di da sila tumangkis daing ha papaghali makamumula kanila. Biya nahan banus, piara. Ingatan ng mga tao. Ang nilari na akaron. Ini papahinan kanila sinto. Sinarapangkisan, patangkisan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingatan ng mga tao. Jadi ni pagpupunta, pagpupur, di mabaya tingkat. Indag busim pagpupur nila yan, yattabi'una ahwa'ahum.
agarun nila, impikilan nila. Agarun nila, innapso nila. Agarun nila, impiagisunisunan nila. Nakadti kuno yan, impano si Manu siya magisunisunan masanatin. Ubus na biyayta sintuan, ininangon mo sindum ini, ininangon mo sinadlaw ini, ininangon mo sin pag-usaha mo ini, ininangon mo, ubus na. Pamanit tabahudaya, narang niwa karon yung pamandu ini, pala yadillu, di sa kamuan malaw. Tuhan, ilaw nga masa na ito, inilaw pagturan. Kaya ingatan niya magmula siya. Kaya ingatan niya kumangi siya bang niyari hinanguning kabayaan sin Allah Ta'ala. At turayan mga po. Ada po din bariman. Wala pa natatalo simbaita sin Tuhan. Dami na waata na. Utuhan na mo, diungog na mo na, indiungog na mo, di na mo nakakarunin napso na mo, di na mo nakakarunin pikilan na mo, di na mo nakakarunin kita na mo. Dami na waata na, akarun na mo na, diungog na mo, daing kay mo. La narpudu bihi abada. Di na mo sulangon, di na mo rejikon. Ano yan mga tuwan? Pang di na makad, hindeng hatuhan, sinamun nagpapanjarikan niya, kaya tudpe sabsing kanabi, haniwan karasulan, di na siya kumuyag, hay nang marayaw, ingkakuyakan niya, amin kita niya, amin agar kaya na naman sinapso niya, kaya na naman sinsawat niya, kaya na naman simpituanggaw takbaran niya, paalam, ingatan na ya, kau nabi kahinapusan. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Iniagab nila yan. Napso nila. Nga anak ka po, inhiluhala-halawang bahay, napso sa niniagad. Bang nagkalo hiwa pa kay babu, bang nagkalo in anak hiwa maas, bang nagsaga, pikilan sa, napsusan, iwan. Kabayaan nila niya kan. Bang miyaon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung halong sambahayang, unin beta mo pa to. Allahu Akbar. Malagbo, atay ko, hakawi ko, hakamatay ko, rumiban sinadlaw. Amoy kabasaran sintuan, akarun ko indaakan, tangkisan ko iliangan. Nasa kalituan, iagad niya man, inalawm sinapso niya, halawm simpikilan niya, hakwa sambahayang abuhan, sung magsambahayang abuhan, halawm sambahayang abuhan. Pagwa di nga laong sambahayang, dubul abu. May tayad to. Sabi hugit Tuhan, inibadat kabayaan sin Tuhan. Inna salata tanha anil pasyai wal mungkar. Sabunal-bunal to din sambahayang. Bang mutiyay maindeng hatuhan tungod papagsambayang, humagna di nga kasutsihan, mati mo sa salam, kaya na yung tao maadat patuhan, indayaw adat niya patuhan, marayaw adat siya papagkahini. Na bang nila na agaruning kabayaan sintuhan, pamanit tabahudaya. Siyuchim magad sin pamandu ini palaya dillu. Di siya malaw. May di siya malaw. Tunyukan sin tuwan inatay niya.
tunyukan sintuhanin suaran niya, tunyukan sintuhanin pituang gautabaran niya. Way makaabi-abi kan niya. Sampay siya taniya nun kau, kadto na ba kaulong niya? Wala pa na ubusin siya misara, yukukan na yung tao. Mga anak ka po. Pamanit tabahudaya palaya dillo. Di siya malawong. Di siya malawong magtuhan. Di siya malawong pagkahiniya. Di siya malawong ang ununukatan pakaradyaan. May ta. Iyagad niya in ihdinas siratal mustaqim. Bukun kagi magsuicide siya. Wala yadillu wala yatqa. Di siya malawong kataan pakaradyaan niya riya dunya. Na, insang bahayang niya, way lawong kasutsihan, way lawong pag-ayil, way lawong katanta. Way ron man kalawungan hainang niya yan, insang bahayang niya, tanha anil pasyay wal mungkar. Karausan niya puunim mangi asiwi iwan dakula. Karausan niya istapunin mangi asiwi iwan sindakula. Maita, aun tatawangan kaniya. Naunin tatawangan kaniya, hindi. Den kanapo niya, den habakain niya, bukun. Den family niya, bukun. Den Allah subhanahu. In tansurullah yansurkum. Bang niwagaru ning kabayaan sintuhan. Tabangun kamu sintuhan. Nen tatabangan sintao. Di kasanya nga itong tatawangan sintao. Inti mabangkay mo, barhajat. Inti abang barhajat, sali barhajat. Nakuno kau sumanyang, amin tatawangan, bukun siya maghajat sin tatawangan mo. Sabab siya impunan mananawang. Nakuno kau matawang. Bukun laungin pikilan mo. Bukun laungin napsu mo. Bukun laungin syahwat mo. Kayan tuan. Dahil nga sabihan, imbar iman, kauhan, takupat ka dyan, di sila manay kuri, dahil nga, ihdinas siratal mustaqim. Nakabiyaway ta nila patuhan. Takaba sa bahaya. Katungtuman nila yan. Kaya tuntuman nila man yung biyad tulag po, labing impuntum kintuhan. Ang nagabab yan. Yung basahayan nila, yasan nila. Ang sing kamata. Naimbihaw, nagsambahayang nasadya, baya na lang nasintuhan, tiyay ma na ibang bukon. Nasulay na kau pagtanong, law mo baya mo na tiyanong, mabuhi kau iwandi, magbunga kau iwandi. Ito dalil akal. Puno pa yan mga to. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudam. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasangi kalaw na. Nang kauri niya agarundi niya sambangunin panawag-tawag pinto. Yatos nabi. Pandra. Tuhan basahanin ayatin. Ingkatan mangi. Ingkatan laung mangi. Kainsangi ngi mangi. Insangi ngi laung. Amunain tao agarun na yung pikilan niya. Amunain tao agarun niya in napsu niya. Amunain tao agarun na yung syahwat niya. Amunain tao mag-isun-isun sila.
Sinubos na, biyabay, ta sintuhan, unin hinangon mo. Unin di manjari mo hinangon. Ayan tuhan. Na. Way na sangi bang mangi. Way na sangi laong bang laong. Bigayri hudam min Allah. Amo na yung mga tauri magadsin pamandu ding Allah Ta'ala. Kaya sampay sing kanabihan iwan karasulan kahinapusan jungjungan na to alayhi salatu wassalam. Na mag-asumo kita niyo kuno. Biya din imbagbog na to Quran do umibanadlaw. Hapanawan kita niyo. Hakatan pakarajaan na to. Biya din yung kagi na to mamagbog. Sabab magkakunahan na hinang. Magkakunahan na baugbog. Bukun ingatun sadya. Bukun dunguhon sadya. Mga tuwan. Jadi kita niyo masa sa lagu-lagu. Katandasan sinallahu subhanahu. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Parman si maha tinggi arugan. Di man jari maun kaniyo. Inna aun ibanjimatu hamanga sila nagputing patuhan. Tak pula mo, piyang himuting na yung Tuhan niya, may nagpapanjari ka niya. Dihilan siya pagkaon libre, dihilan siya oxygen libre, tingkatan niya ito libre. Sakawa, nagputing pa siya. Piyang himuting niya, piyang umupur niya, bi ayatillah. In ayatul kauniyah, iwan ayatul syar'iyah. Ayat na may takara. Yang imuting yan. Tatakuna minal khasirin. Pangyuyamhin ang imbihan. Tugi kamuha karay. Tugi kamuha pagtuhaguhi sa aula. Kahapikilan kamu na ni muntong. Anak to na kamu na nagdulwaya. Kasahwat na kamu na nagsarap pa kanya. Na pag-ing na to day diya doon nga lang sing kubul, magbiya din na kita niyo. Ataw pa nilabayan na to, ang papiyag kakahagaran na to, ahon suga, ahon kayan mga to. Parman sinallahu ta'ala. Pang sila hindi na makat. Inpiyahatod na mo mauna kanabihan iwan karasulan inhaulihan nagatod junjungan alayhi salatu wassalam. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Pabila nila diagarunin Quran. Nila agarunin Nabi nag-atod noon kanila. Inagarun nila ra. Pikilan nila. Napso nila. Sahwat nila. Iwan sing sarap yan na naman nila. Kaya sin sa kaulaw-lawang nila ri agarunin kabayaan sin Tuhan. Mapait, ma-upload. Way sarap ka na naman nila. Parman sinallahu ta'ala. Di niya kalasahan. Pula-pula mula yan. Di niya kalasahan. Amin nakura mo yanun sadya ko rin nakaw kalasahan. Uy biha. Ina mo iban ama mo. Uy biha. Natuhan mo nin na may takay mo. Uy ratuan inu-inusin tao. Sa nagkatawara, naglalami-lamira. Biyasin sa kaulaw-lain dunya ina mo nin paghulaan. Di namigdi. Na.
la yahdil qaumadh zalimin. Di maambatin piarasin Allah Ta'ala. Di nila mataksil yung mga Hindu. Di nila mataksil yung kanabian, yung katantaan, dumadlaw. Pia tutumtum sila, pia uno sila, sarawa. Di nila hinanguning kabayaan sin Allah Ta'ala. Na di sila kalasahan. In nagputing, in nagkupur, in nang laog. Yari magtataod hamasan na tuwin. Nauno pa yung parman sin Allah Ta'ala. Walakad wassalna lahum. Sabunal-bunal tungod. Parman si mahasut si mahatinggi. Wala na mo hiundong. Inuno. In pagpasampay maun kanila. Sin pagpakuyag. Iwan pagpaanib pagpahali. Tumayma sila ibandi. Dahil nga sa babian hamasay ni aun mga tao. May takamulong na magdo naman si pilang sulag dayaw. Diba may tak naman kamu maghindusin sila umasim. Kurikyat pikilan nila. O nga kabayaan sintuhan. Imbiyata sin Allah Ta'ala panabi. Iwan Rasul niya, Iwan simya kada Nabi Iwan Rasul. Isuko niyo magpasampay sadya. Buko ni suko niyo magpinda sinatay sin tao. Isuko sin mastal maghindo sadya. Magpinda sin pangatayan sin tao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulong na wala na kamu miyagad. Tidak kamu rumung. Lungay sila yan. Malakaw dun. Nilarakaw kangiyon. Iwan misang kau jiru, misang kau kangiyon. Pasang kayan in kabayaan sin Tuhan. Firman sin Allah Ta'ala, wala ka wassalna. Wala na mo hiundong yung pagpatumtum kanila. Sabab maulong kami kanila. Malasa kami kanila. Bukun na mo pia panjari manusia paunitan dia dunia. Bukun na mo pia panjari manusia siksa unadlaw kana. Pia panjari na mo sila rahmatan lil alamin. Magkasila sa imbuhi. Ibang buhi. Magkasila sa ibang wala. Nagkakasila sa inmalam may ibang bukon. Di nila nadto agarun. Kalasahan da sila sin nagpapanjari kanila. Ba't bang sila rin nakalasahan sin Tuhan? Di na sila sa makaon sin pagkaon, may nang nalasun. Di na saan sila makainom sin tubig, may nang nauno. Biya sin umat na kauna, piaratungan sin Tuhan mulka. In tuwig bang nilari usalon, malihaw. Usalon nila manin tuwig, mahinang dugo. Nabihaon baliskat na, butangan sin taurugo, butangan sin taulasun in tuwig. Kita yan Tuhan. Hindi makada kabayaan sin Allah Ta'ala. Na walakad wassalna lahumul qawla. Firman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala namu hiundong diaak namu da mga sila kanabihan iwan karasulan naway na sila diaak namu da mga sila nakahati sin pag-agama magpasampay tindeng hatuhan laallahum yatajakkarun. Supaya sila makatumtumin sila yaon. Ipon sintuhanin sila yaon. Nagkakahagad sila, nagpapanjara kanila. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, mga anak po,
Amo yadto imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat. Mas sakitan niyo dahil nga mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan amin piyasampay si mga sahabat sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Uno yan imbeta kato sin Nabi. Biyaita sin sahabat kato taniyo. Likulli syai'in samara. In tiap-tiap tianum, bang mo itanong, in kamatauran yan magbunga. Atawa in tiap-tiap hinang, uno-uno hinang ang resulta niya. In tianum ang pembinhi yan marayaw, kaya tanong mo halupa marayaw, magbunga siya laong marayaw. Imbinhi marayaw, di muhi tanom, halupa marayaw, marayaw sa imbinhi sa wala siya nagbunga pa uno. Mga anak po, paanggiling kabtangan. Unim maksud, dia akaw sintuhan na kabayaan niya. Wala kaw riya aksintuhan, agaring kabayaan mo. Ba't bangin ni riya aksintuhan ni manusia, agaring kabayaan niyo? Kaw yan to. Sa bang bihad to, nagkangi manusia. Supaya rin magkangi manusia, papaagarun sintuhan na kabayaan niya. Di maggunay na Allah Ta'ala kato tanin. Kita niyo magkakunahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, bang mabihad tindagbus, iagad sin bariman. Bariman iagad nilara. Nauno yan imbayta sintuan na kaibanan ayan. Wala kajinakum bilhaq. Kabunal-bunal tuon. Di niyo na kami mataksil. Na paratong namaon ka niyo kasabunalan. Di magmula yung pangatod niyo. Di magmula yung baran niyo. Di magmula yung kabuhi niyo. Bang niyo yan agaron. Walakin na aksarakum. Tumagawaing kamatauran dahil kaniyo malukat. Uno pa, karihun. Kahukawan niya. Kaastulan niyang kabayaan sin Tuhan. Saing kabayaan niya. Kabayaan sin napso niya. Kabayaan sin suara niya. Kabayaan sin pangatod niya. Kabayaan sin pagisunis-sunan nila. Amuyag tuwing kakuyakan nila. Na mga anak po, bang natuyaga ding kabayaan sin Tuhan, la'allakum turhamun. Supaya sadya kamu magkasilasa. Supaya sadya kamu kaulungan sin Allah Ta'ala. Amin maglasa na kamu, wala dunin ulong sin Tuhan kanyo, naturan yun na ini. Tingkog, tangkag, tingkog na paumo. Ampain syaitan di humundo. Impanasat si syaitan upat pidyul alam. Pwera inu-inusin tao. Impanasat si syaitan la'akudan na lahum siratakal mustaqim min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarun syakirin. Harap mo pa unanapan, kau na ba ko lang maglaos? Bata pa kau, pagparul na ako, makusog pembaran mo. Hawiran kau rin haulihan. Patuo mo ibang palawa mo, pangapit-apit na ako lang nari. Ginis babara panain, hipanasat kay mo. Imbar iman, di masasat. Maita. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
Yung usod nila, yung kabuhi nila, yung kamatay nila, yung kalaman nila, yung kakasay nila, umos nila himinang sinpalda ka narapatuhan. Hinangon nila muna yung sabab, ang panilay, yung usod pakabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yadto, likulli syai'in samara, wa samaratul iman, al-hubbu pillah wal-bughdu pillah. Imbunga sintuyo niya makada kabayaan sintuhan, kakuyaran niya in marayaw, banta niya in mangi. Papatah kuno yan tuhan na kabuhi mo. Ampayari na kita ni Hamasa. Timampal na yung fitna, timampal na yung bala, timampal na yung musiba. Imbar iman, amarallahul mu'minina bilwahdati wal jamaah. Di sila mutas sa panghinunggali patuhan. Di sila mutas sa paghambuk kabayaan sintuhan. Uno yan, wa'tasimu bihablillahi jami'at. Buko niya basahun sadya. Pagbuka. Wa man ya'tasim billah, sisiyusin matan, nang gayunggong siya, biyagbugan niya, ing kabayaan sintuan, namin pihatod niya mari, pakaduhu dia ila siratim mustaqim. Ingkatan hinang niya, guided, di siya iminang sininang di kabayaan sintuhan. Masipog siya patuhan. Naima siya na tuwini, na naman yung po. Dahil nga sa babian, mga anak ka po, imbar iman usugiwan bar iman babae, impamaugbog nila, parman sintuhan, iwan hadis. Impamaugbog nila, amunan hiyatod sing kanabihan, iwan karasulan. Maita, rahmatullahi lil khalq. Pagkasila sa antara sintuhan iwan sin ipon niya, pagkasila sa antara sin pia panjari iwan sin agpapanjari. Uno pa yan, wasaadatan lahum piddarain. Hikasanyang nila kabuhi, labi aula, hikasanyang kanila adlaw kanak. Uno pa yan tuan, liyasilu biha ila darajatil jannah. Tumagpak sila pa darajat sa taas-taas sulwa. Naitayad to, taraku ad-dunya. Tinggalan nila na ing kabayaan sin dunya, ialop nila ing kabayaan sin Tuhan dia dunya. Na ingkatan diay kuran nila yung kabayaan sintuan dia dunya, napso nila niya ka diyan na natuad tungki na ampay miya kada kabayaan sintuhan bukon siya natuad tungkid mga unji matukan niya syahid dumatong harakat syahid dumatong hagin lupaan syahid may tayad to iagad niya ing kabayaan kinallahu ta'ala. Miabot na yung wakto na to, mga anak ka po, murah-murahan. Manganal kita niyo marayaw. Dungdungan na to marayaw, imbeta sintuhan. Ay nakita niyo magdungdung, simbeta sintaw, mag-analyze. Yan naman taod mag-analyze. And analyze na to marayaw. Biya din yung pamaugbo ka masasin na di. Biya din sila nagsakripay sa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na dawhat nila yung kasanyangan dunya iwan kasanyangan hadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.